السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وأميد ولا من دوستا إذا لك مسائل ما غسل بارے ذکر کنی. اولی مسئلہ کھے ای غسل دنتے میتا حقدار تر اما ہے کہ میت وصیت کا میت مثلا واتی میرا کا فیصل وصیت کو فلانی منا غسل بدا بڑا اما مرد غسل بدنتے میتا چیا ابو بکر صدیق وصیت کرتے وتی موتا فیصل ما پتہ وشے انشاءاللہ کیا غسل داتا امیر دولا انس بن مالک وصیت کرتے کہ فلانی منا غسل بدا حقدار تر امشی کہ میتا وصیت کوتا کہ فلانی منا غسل بدنتے رندا اگر کسی وصیت نفتا ای پتا یہ غسل بدا اگر یہ پیرو اگر یہ چوک امی نزدیک تیرے مردم ای غسل بدیانتے او دومی مسئلہ غسلے کہ مردین ہوتی جنینہ غسل دات کا او جنین ہوتی مردہ غسل دات کرتے اگر جنین میرتے مردین ہوتی جنینہ غسل دات کا او جنین بھی ہوتی مردہ غسل دات کرتے چیئے بی بی عائشہ حدیث ہستا روایت بتگا ابن ماجہ و ابو داود فرمائنیتے لو استقبلت من امر ما استدبر ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم الا نساؤه بی بی عائشہ تمنا کرتے اذا گشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما بزا ای جنینہ غسل بداتے اذا بی بی عائشہ تمنا کرتے بزا جائز ہے اگر جائز ہوتی بی بی عائشہ چیز تمنا نقطگا اور دیکھیں ایک حدیث ہستے ابن ماجہ دی روایت ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا روچی بقیعہ چی کہتی جنازیہ خلاص کرنا دفن کرنا کہتی لوگا بڑا بی بی عائشہ کچھ منی سار سک دردہ بیتے رسول اللہ کچھ پتری لوگا من کچھ وستے بلوچی اوچا اللہ منی سار من کچھ وستے وار رأسا عربیہ بلوچی اوچا منی سار کچھ من رسول اللہ وستان چو گشتا رسول اللہ گشتا بل انا وار رأسا بزا منی سار دردائیں فدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فمزاق طریقہ گشتا بی بی عائشہ وستا ما ضرکی لو مت قبلي غسلتك فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك تو مزاق طریقہ بی بی عائشہ وستا گشتا کی چولی بھی طرح اگر تو بمرے من تر غسل دیا من تر کفن کنا من تر جنازہ نماز دیا دفن کنا بی بی عائشہ وچ گئی رسول اللہ چیزاں اگر جائز مگتی چیز رسول اللہ نے وچ نگتا ابزا بڑا جائز ہے او امیر دولا ابو بکر صدیق وصیت کرتے کہ ای جن ای غسل بدا اسماء بنت عمیس ابو بکر وصیت کر کہ منی جنین منا غسل بدنتے اسماء بنت عمیس بڑا ابو بکر غسل دنتے اے موطا ابن مالکہ ہستا اے اثر او امیر دولا فاطمہ علی غسل دن فاطمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنکے ای مردین علی رضی اللہ عنہ علی بڑا یہ غسل دنتے فاطمہ بڑا جائز ہے میرے دوستان جنین وتی مردہ غسل دات کا و مردین وتی جنینہ غسل دات کرتے و صحیح مسئلہ غسلے مردوں کے غسل دنتے میتا یہ مزنی ثواب سک باز ثواب رسیتے سک باز ای ثواب رسی دو شرطہ فدو شرطہ مردوں کے غسل دنتے ای ثواب رسی اولی شرط ہمشی اگر ای بھی گندتے میتے تو کا اگر چیزی گندتے وڑا کس حال مدنتے چیئے میتے تو کا بلکہ ای ظاہر بھی تھے نا ای ہوتی زندگی ہوتا چیب داتا بلکہ ای جانے تو کہ کنچے ای بھی ہستے او اگر انچے مردم تو بنا عوذ باللہ خدی اگر میرتے سیاہ کر رہی ای شکل او دیگو ڈول بیتے آپ آئیتے ستر بکا اسی سرا کس حال مدنتے چے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے حدیث فرمائنے مجھتے من غسل مسلما فکتم علیہ غفر اللہ له 40 مرہ مجھتے مردم کے میتا غسل دمتے وہی سر ستر کرتے اگر اے بھی چیزی دیتے اللہ تبارک و تعالی چھل رندہ یہ بخشیتے چھل رندہ یہ بخشیتے اے روایت ہوتا الحاکمہ وتی مستدرک تو کا من ذکر کرنا من دوستان ایک وجہ ذکر بتنا حدیث طالب علمانی وستا حاکمہ ذکر کوتا وتی مستدرک تو کا او مسلم شرط سرا
بزي صحيح إمام مسلم شرط سرا او أمي دولا الحافظ ابن حجر مشتشي سند حديثي بزن قوية حسن دي بزن صحيح حديثي نبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ وشكي مردم के कसी गुसल दंते أي सर 70 रुपए का अल्लाह तबारक व तआला चल रंदा ये बख्शिते अवली शर्त हमेशा है कि 70 रुपए का ये सरा उदुमी शर्त ये गुसल देगा मुखलिस बिलते जर्रे वस्ता इन्ना माले गुसल दंते अगर के मर्दों मनी तारीफ बेकन अंते मई चीज़ करना ये चीज़ बेकन अखलाक मुखलिस बिदी अल्लाह तबारक व तआला वस्ता ये दो शर्तां आइए सवाब रसनते परवान इसते कि बल्कि मर्दम समझते कि जायज़ नहीं मर्दम गुसल दंते जर्जीर परवान इसते और जर्रा जीरे आपले मर्दम के जर्रे वस्ते चीज़ा खंता ये सवाब न रसते और ती जर्रा होती माला जीरे ये सवाब न रसे वो चारमी मसला गुसले मसालन ची मर्दम के मय्यता गुसल दंते सुन्नत अमिशी क्या गुसल बेखा वत पदा अमी मर्दों के मय्यत गुसल दा सुन्नत अमशी आवत गुसल बेकम सुन्नती वाजिब नहीं के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीसा रवायत कुत तिरमिजिया ओ हाफिज़ फरमाइता होती किताब तुक तलखीस के हसनी हदीस हसनी ثابت حديث وش النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ إذا فرمائنا النبي صلى الله عليه وسلم مشتے مردم کے میت غسل دنتے وقت پدا غسل بکن مردم کے جنازہ چست کنتے وضو بکنتے چرے بلے دیکھے حدیث اتکا کہ یہ چیز ظاہر بیتی یہ چیز سنتی واجب نہیں اگر تو میت غسل دا تو اس سے سنت امشی تو وقت غسل بکن اگر تو جنازہ چست کو سنت امشی تو وضو بکن واجب نہیں شيء ذيك حديث حديث ابن عمر رواية دار قطنية والخطيب بغدادية فرمينته ابن عمر مش كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل ابن عمر فرميني مش ما ميت غسل ذاتك انشي مردما مارا شي پتا غسل كتا انشي غسل لفتا اگر واجب بيبيته بڑا صحابه لازم پتا غسل كتا اشياء چیز ظاهر ہے کہ واجب نہیں وامين ولا حديث ابن عباس هسته ابن عباس فرمانيته ورواية قتل الحاكمة بخاري شرط صرا فرمانيته ابن عباس وش ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم فرماني ابن عباس مشتاق شما ميت غسل ده شما يارا بڑا غسل کنگ نلوٹتے مشتی شما میت نجسی نہیں فحکی شما میت مسلمان فحکی نجس نبیتے مشتی اگر شما وقتی میت غسل دے وقتی دستان بشو دے شما را غسل کنگ نلوٹتے اشیاء چی ظاہر ہے کہ غسل سنتی واجب نہیں اگر مردم غسل کا شرط نہیں اگر غسل نہ کو پروان اس